जुजलबा छिकपिसा सोयाचोना दिगुदो जिगु संकिपाले पा जुगुदो पानापा खलाबलायागो थौया पा कलाकार छिया स्टुडियो थिनुगुदो वेकनपा खलाबलाया नि वेकयो बचागो मसिका कने थौकने एकुए बेबेजुया चंगो ज्याजो टेलिभिजन ज्याजो बुगी दागुप्रे गु डान्स कम्पिटिसन दो वो डान्स कम्पिटिसन टप 5 तक वेता तालामा जी नेवा म्यामचा सिस्टम महर्जन नाप खलाबलायागो जी जासा वेकनपा खलाबलाया जुजलपा छिरा जिगु संकिपा ज्याजोले लस्कुस्दो बुगी विषयले छि खलाबले चाहिँ अडिसन राउन्ड निसेकया मलाई गु टप 5 बेगलले ओके अनुभव छ कना दिसले ठो कम्पिटिसन चाहिँ obviously आज फुको डान्सर्स भी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु ख वे त अहिले थो अडिसन बिले चाहिँ जित यो कोही टेन्सन जु छ कि आज नेपाली न यो को बाला भी डान्सर्स भी दु अहिले आज सेलेक्ट जु कि मजु कन्फर्म न मरो एजिया एसा जी फर्स्ट ख आशो फर्स्ट टाइम में जिस ट्राई यामा रहे चाहिँ जिस भिडियो अनलाइन भिडियो अपलोड याना जिस अडिसन भयो अहिले उखे चाहिँ जी टप 100 सेलेक्ट जुल वो ढुंगा चाहिँ हान जी टप 50 ले सेलेक्ट जुत चाहिँ मेगा अडिसन न जुल अबले चाहिँ जी कोरियोग्राफर पनि हुने चाहिँ शोकेस यामाजु अहिले अबले न यो को डान्सर्स भी गयो बाला डान्सर्स भी दुछु अहिले रिजल्ट एकदम टेन्सन जुख अहिले वो ढुंगा न अझ सेलेक्ट जुल जित गुली 30 लागि अहिले वो ढुंगा जी कोरियो राउन्ड आए जुल छ उखे चाहिँ आज 6 दिने सोंगु पेंगु कोरियोग्राफी चाहिँ याद याना अहिले उता चाहिँ परफर्म यामाजु अहिले वो सुसु बाला इम त टप 18 ने छान्याउ अहिले उखे न सेलेक्ट जुई ढुंगा जी त अबले न चाहिँ क्लोज क्याम्पेटल अन AP1 न्यू होस्टेलले अहिले अन जी त न्यू तो न्यू प्र्याक्टिस फुको अने जुल आछि न वनि मखनी उखे लागि चाहिँ एकदमै आज त ठाकुल सुठेन चाहिँ बनि तक प्र्याक्टिस तक जिउ न्याबे दसाना डान्स दसाना डान्स नेबुलिना डान्स न्याथावसा डान्सको अहिले अन चाहिँ योको नु डान्स फर्म पिन जिस लर्न याना जिस छु खन्दा छ नेपाली न गयो बाला पि डान्सर्स पि दु इम त प्लेटफर्म जक दल किन योको प्रगति आफू नेपाल न जाय चाहिँ जित यो फिल वाला बुगी उगिना आउट जुइंगा न जित उली छुए दुखै खते लगे मजु छा रासा जी गुली फु उली थयु मेहनत बिया जी थयु 100% बिया वो गुली पिन त यल जी गुली पिन त बच्चा satisfy mojusa ji thoche satisfy judo thoyu performance ale wai napa ji fukocha ji to thuli support biya ji to thonto ko them पुलिस चाहिँ जी फुकस त सुभा व्यक्ता याना जे थन्तो को जी थेनु बोले चाहिँ जी त एकदम खुसी लाग्छ अले छि गु सिलेक्ट जुरुगा गु जज पे टप जज पे दो मलाई डान्स डाइरेक्टर टप डान्स डाइरेक्टर अले कलाकार न टप कलाकार त उबले चाहिँ डान्स एपले चाहिँ छिटो गुल्टको अप्ठ्यारो महसुस मजो उले जी फर्स्ट एकदम फर्स्ट टप 18 ने थी वो फर्स्ट इन्ट्रो यो डान्स बोले चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ जिउ डान्स अबले एडिटियन या बोले चाहिँ मेले लात एसा थी फर्स्ट टाइम बुगी फर्स्ट परफॉर्मेंस हासा जिउ स्टेज अबले चाहिँ जिउ डान्स अहिले obviously भति चाहिँ नर्भस चाहिँ जुल क्यामेराम्यान पिन नर्भस चाहिँ जुख जजेस पिन नर्भस एंकर पिन नर्भस डाइरेक्टर न नर्भस अहिले जिला झन्कुली नर्भस जल्दी हो न अयो ठुलो स्टेज गुली लाइट भी दु क्यामेरा पे फुक्न जित सोइचौ अहिले भति चाहिँ नर्भसै जुख अबले चाहिँ अले छिउपट चाहिँ थो डान्स गु जुले छे नापान से सेका तय कि स्कुले सेका तय कि छे टिभी शो या सेका तय कि गथे छुया न जी चाहिँ डान्स जी थए 4-5 वर्ष जुबिलेन्स से स्टार्ट यानु ख अबले चाहिँ जी पहिला चाहिँ छे दित्ता तापिन्छ डान्स सेना दे अहिले वो ढुंका चाहिँ जी 2010 से चाहिँ जी नेपाल डान्स एकेडेमी दु धलको अहिले अन चाहिँ जिम तताना जित अन पाखा सेना थियो अहिले थो छि चाहिँ बुगीले जग्गा भाका हुनु कि थयो रियालिटी शो मेउली नै भाका हेर्नु जी चाहिँ गर्ने चाहिँ योको कम्पिटिसनले वनि हुन डान्स कम्पिटिसन छैन जी फर्स्ट डे चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट पिले न वना आज मिस लिटिल नेवा धाया जुल अब 2010 ने चाहिँ जी मिस इनोसेन्ट जको जुल वो ढुंगा मिस लिटिल च्याम्पियन 2010 ने वनि बोले चाहिँ डान्स याना जी मिस ट्यालेन्ट जुल अहिले उयो ढुंगा हान्न जी मिस लिटिल नेवा 2012 ले वना अबले न डान्स नयाँ नयाँ जी मिस ट्यालेन्ट जुल
वो ढुङ्का वाइवाई लिटल च्याम्प धाउँछ कम्पिटिसन जु टिटिपी नखल्छ अहिले उखे चाहिँ जी टप 20 फाइनलिस्ट जुल अहिले वो ढुङ्का हान्न लिटल मिस च्याम्पले चाहिँ मिस एथलेट न जुल अहिले ओ यहाँ जी योको डान्स कम्पिटिसन नै वना किड्स मेगा डान्स कम्पिटिसन चाहिँ जी टप 7 फाइनलिस्ट जुया अहिले जी 8 क्लास जुले चाहिँ जी क्लिनिक प्लस हेल्थ हेयर धाउँछ नेसनल कम्पिटिसन जुल चाहिँ अहिले उखे चाहिँ फुको 5 डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ छौ विनर छान याना हान 5 जना बीच कम्पिटिसन याना चाहिँ नेसनल विनर जुछ अहिले उखे चाहिँ जित्ता त अहिले नेसनल विनर न जुल अहिले वे ढुङ्का जी जितो बुगिले वया अहिले थने टप 5 तक थिएन अहिले गु थो बुगिले छि डान्स एन दिनी गु मेबी मला ओ छि खमिसन सिलेक्ट याको कि टिम अन बुगी टिम चाहिँ बिगुडे मेखा जी चाहिँ आ बुगी थो मेपीले चाहिँ छौ आज चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छुदु दासा जी छ 5 वटा प्रोडक्सन जक मेपी छान्या पाए जी इमसो चाहिँ वे रेस्ट्रिक्ट है मेपी चाहिँ फुको जी है डिसाइड या कोरियोग्राफर्स पनि दुई थियो अनि कोरियोग्राफर्स प्लस जी चाहिँ आ सल्लाहना कन्सेप्ट अनुसार आज कोरियोग्राफी अनुसार फर्म अनुसार चाहिँ जी समय चुज्या अहिले आछि उलिमसी डान्स हेर मलाई बुगीले अहिले थैटन चाहिँ वो डान्स मध्ये दक्ष जी बालापति परफॉर्मेंस यापति डान्स हेबट न दुकी मरु अहिले यो परफॉर्मेंस चाहिँ जुन जी हरर डान्स हैन वो चाहिँ वान अफ द फेभरेट खजु वो चाहिँ एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स जुल जितो वो डान्स या बोले यो हरर गेटअप हरर लुक हरर फिल याना डान्स यामा जुल उखे थयो क्यारेक्टरै चेन्ज यामाल निसा एज याना वो डान्स चाहिँ छुट्टै फिलिङ यु यो सोलो पर्फर्मेन्सेसले चाहिँ जित सिन्ड्रेला जुन जित याना अब बाखौ केन्यु सिन्ड्रेला यो वो डान्स न जिउ लागि एकदमै यौपट्टि डान्सको अर्थात् छालासे भित्र भरतनाट्यम डान्स चाहिँ यो कोही अहिले वे जिया अहिले उखे जुन जी पर्फर्म याना वो न जित एकदमै यौपट्टि ख वो नापए जी एरियल डान्स न याना अहिले वो चाहिँ छौ नयाँ एक्सपिरियन्स छुट्टै पहिला न याना चुन्ल ख एसा न वो एउटा छुट्टै फर्म जुल मनते लागि फुकस आएको जुन जुल एज याना जित एकदमै यो वो डान्स अहिले वो नाप ब्यालेट न जित यो था धासी ब्यालेट चाहिँ जिउ छौ सपना थिए ख जित ब्यालेट एकदम इच्छा दु या त अल्थ नेपाली खासै ब्यालेट या पिसुए मरुन सा ai ja ji senino mokhona इच्छा धासी ब्यालेट सेन त छ यो कोही थाकुई 8 वर्ष लय जी छम ब्यालरिना त अब पोइन्ट सुजे दनि त अहिले वे डान्स जी 1-2 हप्ताले सेनिमा जुल ए जे एकदमै थाकुला वो डान्स जी योको मेहनत या थे लगे जो जी त ए जे वो डान्स जी गबले न लगाउनु खोजी ठीक मन त चाहिँ गुली टाइम बि अन सेन त ढका चाहिँ खासै जी त चाहिँ टाइम दायु चाहिँ आ जी मंगलबार चाहिँ जी बिहीबार सुटिङ जी अहिले शुक्रबार चाहिँ शुक्रबारे सुट या अनियर जिन्सा ए जे आज त टाइम दायो थयो 2-3 दिन तिदै कोरियोग्राफी या त 2-3 दिन अब अयपति बालापति डान्स प्याउ होला या म बाध्यता जी बालमा याद कि बालो रिजल्ट न वइमको बालो रिजल्ट लागि obviously मेहनत यामाल अहिले हान जी नेपालले छुदु छ मे दायो या दैमको जी कन्सेप्ट अनुसार जुन जिस सोच्यान दायो अयो अनुसार मे दैमको एजा मे छौ जक माली तए गुली एक दिन उली लय जी छु एजा यक्कै थाको मे माल त एक दिन लय जी गबले एक दिन गबले चाहिँ दत की चाहिँ वो न जिसँग कन्टिन्युअसली युट्युबमा सर्च चान्चोनी माछु वो न अझ झि रेस्ट्रिक्ट दुन सा प्रोडक्ट 5 वटाको प्रोडक्सन लागि एजना मे छौ माली त चाहिँ एकदमै थाकै जीगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा खया ठिठी बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला सिंग्रेला वाला डान्स वो डान्स या त कन्सेप्ट चाहिँ गनाउ हुने हो चाहिँ खासै वो कन्सेप्ट चाहिँ जी टिचर कोरियोग्राफर रोया महर्जन न चाहिँ लिकाउ पिकाउ दासा जिल अहिले वो चाहिँ आजिस भरतनाट्यम में चाहिँ मोस्टली जी बाखा केनु थे आजिस जो डान्स नय सिम्बलाइज आना चाहिँ जिस यही निसा भरतनाट्यम वही अनुसार चाहिँ सिन्ड्रेला चाहिँ कन्सेप्ट वो फेरी टेल जुल छौ जुन मोस्टली फुक्कोस न्यू दि सिन्ड्रेला स्टोरी मचा पिन्छ काया तर घपिन्छ अन्य त हुँदैन छ एजिया चाहिँ वो स्टोरी द चाहिँ जिस छौ कन्सेप्ट देखि जिउ दाया चाहिँ म्याम सोच्यान दिल अहिले वही अनुसार त्यससँग पर्फर्म गर्न
वो बाला उपरी पछि जुला अले छौला अले वो गु छि वो चे वो रिंगे डांस ने ओले गु डांस आपले वो ग्याप मो भति उयो पहिला न छकनिको याद हुन्कु जुले जे उले ग्याउ धाइ थिए चाहिँ मजुला जी त नापना यान दिनु खन्ने न जी चाहिँ वो जी एन्डे फेस्टिभ धाइ दि हरेक वर्ष अहिले अबले चाहिँ जी एन्डे फेस्टिभ सिजन 3 ले चाहिँ जी अबले 8 जना ती दु परफर्म या बोले अहिले अबले खजी जिस वो छौ निका कि सोकती जिस याद हुने एज जना जी उली ग्याउ पए मजुला छिरा टप 5 मा प्या होला मलाई अलि टप 5 नो प्याबले छु मने चाहिँ गइलो वा चाहिँ जिधार नबले गइराछ छु वो दिने दगो पास बिने चाहिँ बिचे चाहिँ छुपुरी को डान्स बामला भकी मगला अहिले चाहिँ छु नेवादेश नेवाजु चाहिँ खास छिटो भोटिङ मै आको कि गजे डान्स अनुसार चाहिँ फुकोस्या जित बालवे रिकमेन्ड बालवे एप्रिसिएट या जित एज मसो अबले भोटिङ यो एक जुलजी मेबी भोटिङ यो तलमाथि जुलजी डान्स न अब कबले कबले तलमाथि जुइफु एसा न मेपिन अनुसार त भोटिङ यो कारण न जुइ थेछो वो न अबले छुए पा गबले गबले भोटिङ यो धाइला सु ते सु बुइ धायो थेगाने जुमखु गबले सुइ हाइएस्ट भई गबले सुइ लोएस्ट भई एज ओइ जु बिचारा चाहिँ जी खनो परे जी न्याय जुया चाहिँ भोटमा आ भन्ने मेबिसन तैपरि चीजका खगि मको वो चीज ख छे चोकी मसन वो बारे चाहिँ झिसो ध्याए फै म खुछा धासे केनी मको सुना भोट्याला धाका एजे वो चाहिँ भयो कम्प्लिकेटेड चाहिँ अले छिकपिरी वो गु क्याम्पे चुनिबले पास मिसन गुल्टक डान्स बुझियाबले न गुल्टक हेल्प या जी अन क्लोज क्याम्पे दुबले चाहिँ फुक्को एकदम हेल्पफुल दु जित छुए मोबाइल किसेना बिउ छुए गारो अफ्थ्यारो जुल्की सजेस्ट याउ एसा न फुक्को तर्क पे दु जीव अनुसार चाहिँ आजि सब भन्दा चिर गए जुल अहिले एज याना फुक्को चाहिँ योको माया न या अहिले छुए गारो परे जुल्की केयर न याना छु अहिले छिउप्री गु डान्स या एकदम फ्यान पिन्छ फोन याना हो कि म छिट फोन दासे मेसेन्जर पिने फोन याना है नम्बर ला जिउ सिकेन मरो एजे मेसेन्जर पिने चाहिँ फोन भिडियो कल्स पिछ वइछ नि अहिले मेसेज पिने वइछ नि आजि डान्स याद आया फुकस्या अहिले हान्न जिथे जुके प्र्याक्टिस टाइम जुया छ नि अहिले बालकस चलेन या खनि मको एजे अहिले रिप्लाई न बि खनि मको योको एसा न मेसेज बि चाहिँ वया छ नि अहिले आला प्याहरुले प्यावस चाहिँ आला नम्बर समर कालजी मखला अहिले फोन गुल्दो हो आठो ए जी हत पत सित नम्बर म बिया अहिले एसा मेसेन्जर चाहिँ कल पि वइछ नि गुल्दो का नापसिमे चाहिँ गुली अब फ्यान दु थे जे बिचारे बुगी गनुंगा चाहिँ जितो जिउ चाहिँ बच्चा फ्यान पि चाहिँ बडे जुल थे छु जिसले छ्या धासी आयो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पि आयो मेसेजेस पि योको वे मको पहिला चाहिँ अहिले आथन बुगी बनावे ढुंगा चाहिँ योकै वाइफाई अन कि टङ 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 मेसेज पि भया छ नि अले छिटो बुगीले बना मलाई डान्स हुन्छ अच्छे मा बात दिन यो मा बात दिन गुल्दो सपोर्ट या मम्मी ड्याडी पिन्छ चाहिँ योकै सपोर्ट या जी फ्यामिलीले आयो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ मरु आतक ड्याडी न मम्मी न चाहिँ आजि त छु इच्छा लय छु वे याद आया थाइ छु दु आतक न एजे न जी थन्तक थेनफुल जिन मम्मी ड्याडी पिन्छ चाहिँ आजि त जिया छे बापिन दु अहिले फुकस्या चाहिँ जी छेन योको टोनी खनि म खुछु सुथे कलेज वन वो ढुंका छे या जाने बितका हाने क्लासे वन अहिले बनी तक ल्यावे अहिले मम्मी पिन्छ न ओय छे अब मिसा मता पि जायामा धाइ अय न मरु छे जी वे ढुंका न मम्मी न जा ठुकान कि अयो छ जायान चो थोया प्याखली मते ए चाहिँ छुए मरु छे जे फुकस्या योको सपोर्ट माए अले चाहिँ छि कलेज न वन्दिर गरा कलेज बोनिप्ले चाहिँ थो बुइङ न ह्याम्पर हेट कि म कलेज चाहिँ सुट जी थो न जी नथिङ 11 आ 12 बेट न अहिले जी बोनी चनो न जी डान्स रिलेटेड बोना चनो ख सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्स जिल्ला जम्पाटे अहिले डान्स रिलेटेड बोनोले उली ह्याम्पर चाहिँ म या थे छु जी बिचारे बुगी सोया डान्स यो छ अहिले डाइरेक्टर त्यसो अहिले मेपिन्छ चाहिँ अफर मया तुम दबारका चाहिँ अब अफर न भतिला वया न चोंदो लिपा न वइ थे चो जी बिचारे आथन्तक थे निंगा ऑब्वियसली ऑफर पिला वइ रुंगला अब गु सुना अफर हेट मेले सो नेपाली अफर हेट कि नेवाले अफर हेट कि गयो बडी नेपाली अफर या जी आ म्युजिक भिडियो पिने प्याउनु अयो चाहिँ अफर चाहिँ वइ चोंदो वेतला वइ ख नेवा ख पाखेला मो आतकला मनी वइ थे वइ धाउ चाहिँ जी
आसियानुदु विश्वासनुदु अले आछि त सुना आ फिल्म भिजी गाला वल्ला सा नेवा फिल्म भिजी गाला वल्ला सा सुमी फिल्म भिजी पुरै विचार दोकि मोर फिल्म दाइ obviously acting line न जी भति इंटरेस्ट ला दुए फिल्म लाइन न फिल्म सोया न जी बिचारे तर जी सेबले याइ जी या तला मन ला दु बुइले गो आज छिप्या हेर्नु गर मलाई आज बिचार मलाई अनु गु पास पे दुने हाले टप 4 ले तकल दु छि बिचार चाहिँ सुना तेथे बुइ गु प्राइस क सुनाइ कि थिएन वो ध्याचै सिके थाकु ज्याखो छ्यादासिया फुको थयु स्थानीय थय बाला अले थु के हानो भोटिङ युना खेलजे एजिया भोटिङ सु त्यही दैला थेगानै दैमको छम नक्तिन हाइएस्ट जुसा छक्ल आउट न जुइफु थेगानै दैमको एजिया सु त्यही दै चाहिँ ध्यामफु एसा न्याम त्यासा न बालामै त्यही म अच्छु विचार न छि ओली क्याम्पे चुमचुमले न मलाई आजि नि ठो मन न त्यासा जु ठो मन न त्यासा जु ठो पासन त्यासा जु ने बदे नि अयबरी हिसाबमा छुबरी मने चुमबरी चाहिँ थयो क्वेशन चाहिँ न्याउ न इन्टरभ्युले चाहिँ दै ऐसा अब गयो झिसो ध्यान अप्ठ्यारो न जुई अहिले एक त झिउ लातेन दैमको से छुजी या भविष्य मको लाटेला थौला मोर हो मको आज जज पिने पनि आ भोटिङ पनि लाटे खजुल मको छिटो न अब ग्रुपे चोबले पास पिन्जुले मको आदाइ पिन्दा या मला पास पिन्दा अब वो हिसाबमा न थुमुनु न चाहिँ मला ट्यादा चाहिँ ठीक जोडे पनि दैने अयबरी चीज दुकी मोर हेर्न छ ए झिजा थे जुइछु हरेक परफर्मेन्सेस हरेक यो बालै दैन दैमको गबले सुयु बालान्चो नि गबले सुयु बालान्चो नि गबले सुयु हान बालान्चो मन गन थिने मगला एजिया ने अब परफर्मेन्स भर परे जे जुन कने जी एपिसोड भई कने मको थौ यो भइजे थौ एपिसोड भई उखे सोयाना जुई सुयु बाला वही अनुसार चाहिँ सु त्यही दैन जुइ आज भविष्य छुया विचार बुले छ बुगु चाहिँ जु लाइफ छौ पार्ट ख थुके न चाहिँ जी योको एक्सपिरियन्स भी क्या हुन थोय अनुसार चाहिँ जी अभियसली डान्स त कन्टिन्यू या अहिले डान्सले नै जी प्रगति या जो विचार धायो चाहिँ आज प्यावना डान्स छौ डान्स छौ फर्म पिकअप याना उखे बालका थमेस त प्रोफेसनल प्रोदेका अहिले थनै नेपाली हान क्लासेस भी क्या हो झिया नेपाल डान्स एकाडेमी डान्स न सिन्यु अहिले डान्स न बनाना चुनुदु आवे अनुसार जी कोरियोग्राफी या चाहिँ विचार जुट्यो अहिले वही अनुसार डान्स डिरेक्टर न डान्स डाइरेक्टर या अले जिगो गु ज्याजो सयचना दिपि सोकुमी बिन्दा लास्ट छुदै दि पहिलेला जित थन्तक थेंका दिला छिकपिनी भोट नय ख जित आथन थेना इन्टरभ्यु न बियाचन दु जिथो फुकोसी लाई चाहिँ छिपी सकलसित दुनुग्न से सुबा बनाचना आथेना जिनेवा म्यामस्त पिन्त सपोर्ट याना दिस छिकपिनी सपोर्ट याना जी लिपातकन जी प्रगति या फै एजियान नेवा पिन न्याबले लिपालाई दैन मरु आज सपोर्ट या कि obviously अगाडि जी वय वनी एजिया सक्दो थमेसा सपोर्ट या त चाहिँ सोया दिस उली ख थन्दक चाहिदिला यको सिबा छ त तेना सुबा जी त थेना सता दिला इन्टरभ्यु लागि यो कोइ तरन ख सुबा